Hanong ba Shillong kidon bon teli kisurok ki bakatanat traffic police kamana ba omde banya kali arliang bat bansha tang habano pada pakiu yakini kisurok jutep kum ka one way road bat kini ki kentup kum ka surok na ko office jonga deputy commissioner East Castle persha ka Meghalaya High Court Shai IGP point saka surok na IGP banle chabarek ka surok na civil hospital Shillong ban mi shabarek bat ka surok ka bano na kalinti banle cha city hot daba Shapolo. Hakini ki surok khamtam naga surok kabarung na DC ban mi Shai IGP bana civil hospital Shabarik kila bon bhag jinge tingko kali bat hadu bandan ki bayap hasyan patru ki pamen saujur ki donru ki jinge tingko hakaba ki don ki jingjular ya ka jing don jing kum ka kali bat kiwei Halor kini ki kubor Shillong Mail ula jupen mi ya ka kubor bar kini ki juja haki por min mir bar ki daw bun sien ki dei na ka jing pen ken ka jong ki brio ki badai na ka ni ka jala ya ka jing bo jing maham ling ba ki jing pen bana bat don pat na ki daw jong ka jing bom tep jong ki brio ki wan na shabar ka jala ya ka jing pen bet ka tanat traffic badru ka daw ka long ba ka jing wa ya kita ki billboard kamlong ka bashai haka por min mir da ka bai nuksa ya ka ba pinyang persha ko office UDC kumjo Shillong Civil Hospital namar kala banlong bakum kinong nya yaki kali kin mau pe yaki namar la penyang hamadan hakamiet jong kasau terik nailor arajar pesau hakapor kum bakhatwei lai pusan men miet kawei ka auto kabawan na kaliang kabade ban ya chikandai lat kalajan kumlej ban tenra ekoi ka trok kabawan na ka jela Uttar Pradesh kabadan number kali UP 21ET 1051 bat kalaya na ka surok kabarung na ka traffic point kabadan haka office DC bat banyat pet chamin secretariat hado IGP point hakmat ka office USP ka East Castle banle chabarik lawang bakini ki trok kidan arteli bat kidei ki bawan ban penhap mar ni ki dawai jong ka LK drug distributor ka bahalaim khra nong rimba आप यहाँ में क्या है गाड़ी में मेडिसिन लेकर आया कौन के लिए हॉस्पिटल का कौन सा हॉस्पिटल ये ऊपर जो कौन सा ऊपर यहाँ में तो हॉस्पिटल नहीं है एक अभी खाली करके आए हम कहाँ का हॉस्पिटल है अथॉरिटी वाली आप लोग को बताने पड़ेगा कि आप लोग ये रास्ता से आप लोग पूछने पड़ेगा ना कहाँ से आ रहा है यहाँ में कम से कम 20 तो 30 तो एक्सीडेंट हो चुका है आदमी मर चुका है आप लोग थोड़ा जानने पड़ेगा ना अली अगर आप सामान ड्रॉपिंग करने से अली आप लोग पूछने पड़ेगा रास्ता ना सिटी में आप लोग आ रहे हैं ये कंपनी का गलती है अब वो लोग को बोल दीजिए हाँ अगर आप लोग को बताता है कि यहाँ में आने के लिए ना वो लोग आप लोग को रास्ता देने पड़ेगा Actually, let me tell you. Yeah. See, this is their fault. I got it. They should have given them the route way. Sorry. Yes. Would you come here, please? Yeah. hadin katukan ni por baladon ka jing nya ka bajur hapteng ki katukan ni kinong nya kali lawan poi ki pulet balara no yunong nya trok sasadar police station हम भी गाड़ी चलाते ड्राइविंग है क्यों नहीं किया अभी हम लोग गाड़ी लेगा ना हम लोग फंसेगा हम लोग आएगा रोक पे हम लोग मरेगा तो क्या अभी जॉस का बात है जॉस्ट हुआ खाली 10 मिनट ही हुआ है आप लोग भी आया उसी टाइम में ही है ऐसा ड्राइविंग करते तो कम से कम रूल में बैठना चाहिए ना आपने तो हम भी स्पीड में आया अभी खाली है ना रात हो गया ना थोड़ा आप स्लो में आए हाँ हम नहीं स्पीड में आया हम वहाँ से ब्रेक मारा यहाँ जाके रुका मेरा तो पावर ब्रेक भी नहीं है lingba kani ka khubor nget bakatna traffic police jong ka East Castle kan chimkhia ban pet binya kumno ban la ban ai ka jingtep ka bashai shiki nongnya kali badru ban shim da ki senjam ki bating e ye ki to ki pen khen kan don namar la ra ka yai biteng klempep ka jingsosi kan mi bet na ka por shakoi ka por Habatien pet bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya